pharmacist health awareness center lengang sing chandin district pujo loina matang asi da president ayab lojaraga ekoi gi han session loisin jare loina ani su session da khona thamjari ba health mela ayus ke be health mela hoje ekoi resa to bo jagre aduna marak sida dum ekoi gi lai refreshment loina health mela sigi registration to hina ba mayam da ningsing jari thank you November gi tang kuni thoi himsa kaisa numit nungai raba numina sida taruk suba naturopathy day and ayush health mela hai naming thonjaba phegi health mela kam observation program ma hospital management society phc kalsung khunok amadi all manipur nature cure practitioner association na sinjaduna pangthok sagani haiba program asida lingbirekli ba khwai punma bu ahan mamakta ai samak langbam prem kumar singh ayush pharmacist phc kalsung khunong na taram na uksa bolina na ikai khunno bochari loina na lingbirekli ba khwai punma bu hospital management society phc kalsung khunong gi tarap tagi su ikai khunno uksa bolina na taram na uksari masigi thorom masigi maroina mayai tangban lobi gadaba koigi gas sing aduti koigi gas ki pham langda lingchin binaba Dr. T.H. Rajan Singh Chief Medical Officer District Mission Director Kaksing bu stage likhat binaba ningsing jari akha tarapada koigi guest of honor ki pham langda lingchin binaba Dr. N. Pauna President Amada All Manipur Ayush Doctor Association bu guest of honor ki pham langda lingsin binaba ningsing jari loina na ngasigi function asigi president ki pham langda lingsin binaba Dr. T.H. Shamananda Singh MO in charge PHC Kalsung Khuno busu president ki pham langda lingsin binaba ningsing jari loina na koigi special invitees Dr. K. Basanta Singh, MO Ayush, PAC Basikong, Amadi, Dr. M. Ekendrani Devi, MO Ayush, CAC Kaksing Busu, Kogi Special Invitees Ki Pam Lang the Lingsin Binaba, Koksinjari. Luna Kaksing CAC Ki, MO Isasu Vidiba, Dr. N. Kopeshor Singabusu, Kogi Dice Linkin Binaba, Nixing Jari. Loina na koigi matangda koigi PHC Kalsung Khunogi Ayush ki MO EBDB Dr. N. Amravati Devi busu dai selengkit binaba Nixing Jari amadi Dr. A. Ibotombi Singh MO Ayush PHC Kalsung Khuno busu dai selengkit binaba Nixing Jari All Manipur Nature Care Association ki staff sing makoina koigi dice linked piriba singda samba batch and lengan presentation pibinaba binokta nixing jari Saisa ki pambunda pambigani makha tarfa program hoina ngasigi function nasigi welcome address pibinaba mingwina hangatcharba M. Ronibla Devi pharmacist Ayush PHC Kalsung Khuno bu stage ta kopsinjari ahan ba maktada koi lamdam sigi konbiriba ibudau ibendau animakpu kok nonjari makha tarakpada akoigi ngasigi November ki tang kun gani thoi
2023 gi asigumlaba mayamna sinja langjariba khoi hospital management society PAC Kaksing Khunau amadi akhoi gi All Manipur Nature Cure Practitioner Association punamakna thauram asi sinbi langbiba asida lakpiriba khoigi lengbirakliba mayam punamak pusu aina hanba maktada kok nonjari aduga lamdam sigi khoigi ayuski lamda pungning sangna treatment lobiriba mayam punamak pusu khoigi ngasigi hel mela taruk suba naturopathy day gi celebration asigi program sida saruk yabigani haina lakpiriba lengbirakliba punamak pu aina ahanbada kok nonjari aduga khoigi dais da lengkhat piriba khoigi sar punamak pusu harau tayamba oksabaga loinana mayambu nungsina khut nonjari kok nonjari. Thank you. Maka tarapagi program mo na nasigi function lasigi keynote address pipi na ba mingway na hanggacar bada Dr. K. Basanta Singh MO Ayus basikong na nasigi function lasigi keynote address pipi na ba niksing jari. Nasigi taruk subah Naturopathy Dega mari lenana pangthoi ba Kaksing Khunau Primary Health Center ki Primary Health Center da pangthoi ba thorom asigi mai tangban lengsin bi ba Dr. Singh Punama po aina kai khunaba unchabaglena nu chari loinana tinbiri ba masigi function asibu mai mapung phana mai pahanna bo hona bada chu thodang lobiri ba khoi volunteer sing loinana khoi lagdam asigi Nature Cure bunu chibi ba ayus bunu chibi ba nu chibi dune lebi ai ba bunu pu aina kai kunu chapgana loinana nu chari अखोई नेचुरोपैथी हाइबदी हिदाक यावदुना लायबा हाइबा योगा मदी नेचुरोपैथी हाइबा आयुष के असुंबा सिस्टम असिगी अखोई नेशनल नेचुरोपैथी डेज आइना तांग 15 अखोई नवेम्बर सि लौथोखिबनी अदुग लोइनना होजिकसे अखोई April sorry अखोई November अमदगिना December 18 भावबगी थानी सुकना प्रोग्राम असी पांगथु पिनबा अखोई पुनमुक्ता इंस्ट्रक्शन लाखि जीव पाइमसिंग सुमसिंजाक थीरगा कोइन चलगा मसिंजाक तानसिलगा चारथागा नुंदांगी ममकांदा मकोंदा आइदि मयुंदा हलागा पोथाजबनी सबाय तौदना ताइबंग मयोबसु नेचरगी खन नक्सिना चलगा दिनदा थबक सुबा माने ngमजबा खुदसा सिना खोंना खुदना चैल चोंदना कयोंदा सुर नोमगा हंजिलागा पोथारगा युंदा पोथा मतंदा अमम बायना पिरे बिसिदा कोई पोथाबनी सी नेचरगी लोनी इसिंग खौरांग मतंदा अखोई इसिंग खौरांग बगी खौरांग बना यामना खौरांग कांदा बयाम इसिंग खौरांग मीदुदा अखोइना चाक पिजबद कैसु हराव रोय इसिंग हान थके हारकनी लाम कांदा चाक पिजब बायबसे चाक चा बायबसे अखोई मैतेगी दी मैतेगी पुसंजरगा लाम मीद चाक पिजब हाइसिना अद लाम द पिजबददी चादे आदे हाय कैसु हराव रोय असी नेचर की इंस्टिंग अमा योगजरीबा लाम का पिजबा लाम द केतो बवा Thank you, sir. Sir, naman yam laba. Speech, ma'am. Pipi, the Mugita Mukta Sarbo, hanging later na.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯕꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯦꯝ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯈꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯣꯒꯥ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯌꯨꯁ ꯀꯣꯝꯂꯥ ꯊꯥꯕꯤꯕꯨ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯈꯠꯄꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ एमओ आयुष सीएसी कक्सिंगी एमओ असिना मागी नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ हाइबा टॉपिक असिदा वही मंगा तरा थंबिनबा निसिंजरी अहान मक्ता असिगे राइस तलियन सिनबिबा चीफ मेडिकल ऑफिसर कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट Dr. Singh. Oi, não onde nem ainda. Dr. Dima Amadi. Asigi. Baiti soina lingbira iba Dr. Singh Amadi. Lamdam sidagi lingbira iba. Why keep it? Naturopathy for holistic health type akoi handaki sahigi asigum laba. अखोगी थीम हाइतारे हदकी सही सिगी ओइना नेचुरोपैथी की अखोगी प्रोग्राम 6 तरुक लक सुबा नेचुरोपैथी डे पांगथोकपदा थंबिरक्रिबा सिगुमलबा थीम असे नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ होलिस्टिक हेल्थ सिदा अखोगी नेचुरोपैथी ददी होलिस्टिक हेल्थ सिगा असुकी मतिक मरी लैनगरे याम चुमना अखोगी याम फजबा कैनोदा हनकी थीम जी पीबीरे समना हारगदी अखोगी नेचुरोपैथी सिदी नेचुरोपैथी होलिस्टिक हाइस्ते कंपोनेंट में आमा यावरे होलिस्टिक सिदा अखोई होलिस्टिक हारगा अखोइना ngसाइगी हक्सांग फबा हक्सांग फिजिकली मेंटली सोशली स्पिरिचुअली एनवायरमेंटली खुदिंगमक्से अखोगी हक्सांग फबा हाइसिदा सिंगिसे अखोई फिजिकल सु फबा ताबा अदगी मेंटली वखन सु फबा ताबा अदगी अमु सोशल अखोगी सोशल सिदा लैबा मयाम सिबु सु अखोइना फमिनबा ताबा एनवायरमेंट सु फमिनबा ताबा अदगी अखोइना खुदिंगमक्सिदा अखोगी body and mind फजना बैलेंस अमदा थम्मगा चतपंगा मकांदा अखोगी मियोइबा अखोइना होलिस्टिक हेल्थ से फंगमने हक्सांग फना लैबा मतमदा फिजिकल खक्ता फरगा सु यारोय मेंटली खक्ता फरगा सु यारोय अदगी सोशली एनवायरनमेंट खुदिंगमक्से लोइना फना चतमिनबा तारपा अदुना सु मरम ओइरगा हाइरिबा होलिस्टिक हेल्थ सिदी नेचुरोपैथी ददी अखोगी नेचुरोपैथी हाइबा अखोइना तमजरकपा सिस्टम सिददी मसि पुलमक से अखोइना वेल बीइंग ओइना पुलम से मानना चतलु हाइबागी अखोगी थ्योरी अमा फिलोसॉफी दा अखोइ यावजबा अदगी मरोइना अखोइना अखोगी तमजरई अखोइ यामद्रबदा प्रेयर से अनिरक तंग तौ हाइबा अदगी मंगा सुबदा हप्ता अमदा अखोइना अमुक ताइदमक्ता अखोगी मोइ पोथाजनगाइदमक्ता पिसिल हाना लेगिबा पोट मयाम से असि तुंगगा लेबा मयाम से असि अखोगी डाइजेस्ट तौगिरगा फत्तबा पुथोखिनगाइदमक्ता अखोइना हप्तांगता अमतंग सरा हेलहा हेलिबा सरा सिदा सुमखनि खागा हेनबा अदगी फुल केम सादबिदा हेनबा सुमाइना अदुदि मा बॉडी दुगी कैपेसिटी की मखा पोइनग्रे सुमाइ तौना हाइ पिरगदी अखोइसि अतुकी मति हक्सांग फना नादे येक्तना अखोइगी पुंसि नुंसांगना लैबा ngamgani हाइना अखोइगी गुरु सिंगना अखोइगी फिलोसॉफी दा माइना रब तंबिरई अखोइबो
हाइबसिंगसिदसो अखोइना मखन खितंग खाइदोकपा याय मयामना 2 meals दा चाबा हाइसि हौजिकानददि लैना दुगी मखा पोनगरे मियोय बाइसि लोइना चाबा थकवा अखोइगी वायलेंस ऑफ नेचर ngasa अखोइ डॉक्टर बसंतना हाइबिगिबा दुमाइना अखोइगी नेचर थुगाइरकपदगी नियम नीति मयाम अमा काइरकपदगी अखोइगी लैनासे मखन मयाम लाए हाइरिबने वायलेंस ऑफ नेचर अखोइगी नेचर ना अखोइदा पिबिराइबा अखोइदा सुमाइन तौ सुम तौ हाइना अखोइगी हे पोपदगी अखोइने हल्लोय अखोइबु पोलकपा मतम अदगी अदुगी ममांग दा पोलमगा हौजिका अदुगी मति स्टैंडर्ड से खेनना अमु लैरखरबनिना नादबदि ngамदबनिना नारकपा मतमददि अमु अखोइने नाबदुगी मतुंग इना अखोइने दाइसि अमु सेमदोरकपा मतमददि अखंग है एक्सपर्ट सिंगा अमु तानबिरगा अमु सेमदोरकपा ताबा अदो 2 meals हाइबगी अखोइना अर्थची ngसाइगी अयुगी हौरकपदगिना सुमाइना अखोइना थलकपा मतमदा मही से हाने इसिंगसि सुमाइन सुम थकपिरगा अमु कैनोजे चाबा मतमदा अखोइना चाक से अनिरक चाबा अयुकी अमु अखोइगी तिगी अखोइ रूटीन अमदि नाइ तारे पुंग 10 दा चागेरा अदगी पुंग 12 दा चागेरा 8 दा चागेरा हाइबगी रूटीन सिमा अखोइना नाइबिरगा अयुक्ता अमु चाखरने नुंदांग वारंगी से पुंगसिंग खाइदोगा अखोइना सुमाइना 2 meals से चाबा तारे चाबा चैप्टर अमा ओइना तमकपनि मा अदुबु संपतना आइना हाइजगे अखोइगी मिल हायरगा डाइट हायरगा फुड सि मखन मयाम अमा लैखरे फुड सि जजु ngasa अखोइना हेक ए तुजे अखोइ चाबा यायना मयामना चानरिबा से फुड गातनेबा अदुबु करम्बा मतमदा चागनी व्हाट करि चागनी हाउ मच टू अखोइना कयाम चागनी हाइबगी कैनो मसु लैयबा मिमिदुगी हु कनाना कयाम चागनी कयाम करम्बा मतमदा चागनी करिबु चागनी हाइबगिसु खाइदोकपा मा लैगे चा चिन्जाकनि हाइदा अखोइना ngसाइ क्वा चारिबा तलब चारिबा यु थाइबा अदगी से एभ्री अखोइना चारिबा चिन्जाक खुदिमसे अखोइना चिन्जाक डाइट अदुम चिंगहनबदि यारोइदन अदुना ngसाइगी अफबा फत्तबा हाइबा मसु सुम खाइदोरेबा अदुगी अफबा फत्तबा दुदा नेचर नेचरोपैथी ददी हाइरिबा चिन्जाक सिंगसिगी सी चागदबा हाइबगी मयाम अमा सोम लैय हाइरि सिंगसिना मो अखोइगी सांगमिना एक्सपर्ट अमा तानबिरगा अखोइ सी अनाबसिना कै चागनी सिना कै चागनी हाइदुमा मो मथंग लैखरे अदगी मो नेक्स्ट अखोइना अखोइगी थ्योरी सिदा दुम थम्मी दगी नोंगमदा अखोइना 1 hour एक्सरसाइज दा मखन यामे लाइट हाइबमा हार्ट हाइबमा लाइट एक्सरसाइज से असिंदी मिपुम खुदिंगमना लोइना तौबा याबा मंगोंदा डाइट की सिमा चादबा यादे अदगी एक्सरसाइज हाइजे तौरपा मतमदा अखोइना चिंजा की दरकार ओइदे अदगी अदु चादरदी तौबा यादे हाइबा लैते मागी बॉडी दुगी मखापोना अदे सिमा सिदी याम हेवी ओइबा तौबा यादबा ताबा कैदोबरा लोइन चलिनी अदुबो कैंगांदा अखोइगी तुम्बा ngamdaba चाबा अदगी खितंग तुमदना वेस्ट मैटर लैहौबा खोलौबा आइगी इंटेस्टाइन दा कैदा मयामदा अदगी आइदि मसल दा कैदा मयाम लैबसे अखोइना फास्टिंग ना मोइना तुम्हल्लगा अदुदा मपान थोनबा कैदोबदा मतेंग याम पांगेबा अदुना ngसाइगी चखाउसु फ्रीली मा एनर्जी दो नांखै थाजिलइबा पोचाउ चैजाउ दुदा तुम्बदा संगदबा एनर्जी हप्ता अंगता अखोइना अंगतंग चरा हेनबा हाइसे असि ओइ चरा हेलिबा खुयेन से अखोइना इवनिंग दा ओनली वन टाइम अखोइना इसिंग खक्ता दा हेनगे हासु याय अदुदि मागी कैपेसिटी मसा की बॉडी की कैपेसिटी दुगदसु लै अदगी आइगी अपाम आइगी अनिंगबा दुदसु लै अदंगा साइगी अखोइगी आइना प्रेयर तौबसिगी असुकी मति कानबसिदि अखोइगी विल पावर याम हेंकली सेल्फ कंट्रोल याम हेंकली असिगुंबसि याम कानै अदुना साइगी नोमगी अखोइना सि हारगा लाइनिंग बरोमदा खक्ता चखिदबा मेंटली अखोइ ngaंगाकी अखोइगी पोथाजबसिना अखोइगी विल पावर से असुकी ngasi yai pharaban numit tang kunithoi November gi 2023 jumse kaisen numit asida Kakching Kuno Hospital Management amadi All Manipur Nature Cure
Practitioner Society Association Anina Punna Naturopathy 6th Naturopathy Day haina pangthok pagi thoram asida lembi deiba ichitni now khwai khibikpu han mamuktada aina ikok nona khurumjari loinana ngasigi dashte lengshin beriba Dr. Singh pumna makusu aina ikai khunaba utse bagal loinana ikok nona khurumjari Naturopathy Day haribase akoigi all India gi oina mafam khudingmakta pangthoknari adumna akoigi Manipur tasu nature cure bu nungsijaba pamjaba amadi Dr. Singh loinana sigi treatment na sigi maramda mayamda khanghanba amadi pautak pibna chingba kaya ama Manipur gi mafamda pangthoi adugumna Kakching Khunau hariba mafam asisu naturopathy amadi yoga bu yamna thawai hakchang yauba amadi thajajaba khul ama oina leidna sigi akoyubda leiriba khunja sing Kakching district ki hek mathangda sigi lamdam asisu naturopathy bu amadi yoga bu yamna thawai yauba amadi hariba treatment amadi system asibu yamna thagatjaba adugumba mafamni adu amakhtang panjage Kakching Khunau dagi oja angang yaima haina ama amangaida naturopathy amadi yoga sibu yamna pamjeramba haujikna Divine Life Society Rishikesh ta kuji swami wina laikhraba mahak nasu naturopathy amadi yoga sibu yamna pukhatnaba thawai yauna hotna birami ni hariba treatment singase karino haibada naturopathy da treatment se khare lai hydrotherapy treatment hydro habadi ising treatment haibane ado hot spinal bath sigi de makta kari changi hariba singse akhoi gi naturopathy gi nature cure and yoga treatment gi room asida horen kari gumba changbi ba taragadi sigi khuju khulai singse loin ubu phangani instrument ama changi khudeng ama changi khudeng sida ising asaba hapatare ising asaba si kaya yam hapkani khudol kubak ama yan hapka dabnate ising batin amana dum konai adu masi long na hitharaga ningdu bhawba yohanba aduga ngak lom dena kadai bhawba kanu tawgani ngak maru bhawba ising asaba sida tinggadaba aduga masi Management Committee site ki thagachari lona na marksida lauthok sama pasai ultrasound gi koi list ikhatki basing do asomda koi gi hospital lomda koi gi check to bahok jare aduna yaragadi koi gi ultrasound gi list panbi basing asomda koi Dr. Jupiter na koi gi observation to bahorani madam asomda chatpi na banik sing jari asomda loina program ni sayen dusu sayen list to asomda loina korani asomda loina program ni ba aduna yaragadi asomda masai ultrasound gi huje khoi athu bada ultrasound horagani loina na khoi health melaso dum continue to ragani makhata ba oina khoi gi ngasi gi wangaloi Dr. N. Amravati Devi emo ayus PSC Kakching Khunau na stress management imatangda wahimanga ta thambina ba niksing jari loina na amarthana khoi gi char asaina khoi gi office ki aruba thaba amagi damakta matam khara khoi gi kanoda lairaba khoi shar ke benedi maring SNO ayus akhoi gi lengan
Adi noi ultrasound loi pan ultrasound hai bise doctor check to da bina khoi ngai sai hai ni noi mirum bim kai da hai bani ultrasound noi asa sing da hai bedo noi na kitang confuse ai ba aduna atupa jene gi ti huren doctor na sida yeng ba doctor sing na asigum laba 6 National Birthday Day 2023 and Ayush Health Mela asigi function sida maya tangon lo wi ba khogi CMO su aina khumjari aduga khoi emo in charge koi PIC kasinu emo in charge aina khumjari Dr. Singh koi Manava Singh and Staff Singh koi kita election num kusaina ko monjari adai timbiri ba koi invite Singh adai koi patient Singh staff Singh num kusaina ko monjari ultrasound hadul incien gare sini koi karihani akona tahaning ba topic to adum hadika koi knowledge sharing tong na bani na ya maroi bane ba chiso ana ultrasound log da ba ya de chiso log da ba ya de aduna khara isa solaga mayam so adum chisu ta ba sum sat pa sum sindong na se ba ko adra ngasi gi aingona thambiri ba topic si kanoni topic si kara line lu ba topic on tawre stress management hai ba stress management masih hojimo chiwa mayam adi kan ngasagi stress haji mi gudum kan loina re ko dum mayam de loina ra so koina yam handabagi mongda langana bane ko tawsi ada ngasagi aina khangjaba knowledge kara I sharing tawjagi agi punsigi experience haitare sima an stress hai basi koi pressure makhalamne akoi de pirakpa saina makhalamne asida lakpa saina se akoina ingit toropone ba kari ingit no nagi punsido change toro kalung ra onto ha bala ko ne ba stress namchil laga thangano mabu ngap thok na ba ngam chang tan man hono ha bane ba ar stress ha jidi adum mako jung asi function dang jibang stress ram lai nong tarakada ne tawgada ne khalisi sumai asi stress lai ri bane si adu ba koina sim mayam se kamana control tawni kamana ngap thokani ha bagi aina yam khangja ba hajaba natte adu ai punsida thengaja ba experience kara mayam da sharing tawjabani aduna stress habase akoi ngasai wakhanda nungai ta balang takna ba phorok pase masi mayam ne masi ju yamna adum mi huri masi stress loin laire masi normal na usana stress aduna hoji laina mayam heng laisi BP heng laiba adagi diabetes line yam nothing but stress thing atu ra masi maroina stress lagi aduna ngasai gi akoina laina amla lahula adagi fever la lok lahula kanda kai tawi akoina doctor manak chakani doctor ne yengani doctor ne kari haigani lahau sare da angam mi anab da hagani doctor akoi imung sida ne akoi manga la yaba na ai kaptan na yaba adai din na di haigani ba matan doctor haine ba o nangi se immune system sole aduna nang immune system somagi laina lakpani mahi changpani aduna viral fever tor harane ba matan doctor na kari pigani antibiotic pirani kari marangi nangi mahi chi hana ba ade mathang da nangi system je nang immune system kanna bane nang vitamin ma thao adu to hairane ba chini hoi to godoisi adu akoina stress hasna karino stress na maintain na ba adu ri manung emotion da koi wakanda physically na phungdo koi lakani ko manung na phungdo na phumbu jawgani sima ma stress ana mana uti utholakani adu sana khamda ngam jabi panganju lairadi uthok tab si jawi masi su ko adu akoina stress hasdi karino madu akoi immune system ma sole ba koi mental se wakan puning suan thara matam da mental je weakness matam da stress la hena la ya na wakan puning du suan da baju immune system ma ko mentally sole se koi na check to ta ai wakan se kari no kari dagi no ine haiba si wakan si ama da ka wa ya aduna ngasai gi koi na stress haiba se kari no haiba da pressure khar lai monda pass hogi bagi pressure punsi gi hogi ba angang gi hogi ba sahi mamang hogi ba adugi wari do adugi thok do nising na ga sapa mai sak se ai punsi gi experience ta adu ta kari gumba kada kana bra yong mani madu khallaga ai punsi da part ge la ta puro pata ba koina o sima da iswa ga ni sima ta wi ha ba gi ai ngona correction gi time mam di pi bane akone lai ba stress cream ta mun na khanda ba ta ri kari gumba kana ba ma yong mani ha ba adu ju khanda ba tam ba ta ba koina na wakal ji am na khanda ba ma change sida ko koina aduna hauji punsi se matam manganda ba ngasai ko doctor sing hagi ba yamna aina thokmoi ji am harau jaga jan ngasi ko I function ta ko ai kanda cha gon de ising ta ga harau la ga jan kai no di
नेचर पिरते जे अमतंग सुमाइना तौवा खलगा को यम हराउ जबदु अदा कोई एमो इंचार्ज कोई स्टाफ म्याम जने अदुम कोबसन पिबिबा अदो कोई डॉक्टर म्याम जना स्टाफ म्याम जना याम नुमाइ जे बकोइदा अदो मसिदि याम उबो फंगबसि यामना हराउबा अयोंदा याम फाउजै अदुना ngसाइगी मायाम हागिबा तो म्याम जे मायाम पार्टी लाइट पुमा कोनसि अदुना होजि पर्जिन जे मतम मंगनगुनसि हक्सांग फानसि वखन फानसि अना कोइना होजि कि खलि वखनसि अगी वखनसि करी खले बसे चेक तो बिबा होजि वखनसि सिदा फमना वखनसि युमना चलमसु याबा वखनसि अदे अदु चलमसु याबा अदु चलमसु याबा फमदि फमबा तादि ताबा अमा खंगदबा अदु तौबिगनो very important ye punsi ma ko ino ko una base papa pamuna te ba adu mana to guna ko gi punsi si kare ni yamna ko dagi system kuni ma ki kana ba lai system kun ma kana ba lomun na se ko na ma pung phai ha ba na se de system je jo kana ba perfect ko haksa ma sa ba da hong kun na ko oi sang ma smai na system ma yam dagi kana ba lomun na ko himin na ba punsi ko na pa mi si adu na persian se ko yam section se persian si da ai kari taw de ai tho phajana taw ri bra thâu phải nó tàu bài chứ ai nung ai bằng kalam đôi ní ai yêu mà đã cái kalam qua mà say hay ra game yang coi đó hay game yang đó na coi na yam na coi yam nung si ba love nung si là ngang ba adagi miu misan phap si yam asok ba gulam ni special gulam ni nung si na ngang ba bisa mi sok sok dam nung si na ngang da bini chong si body language da coi soi na ba nung si da coi na nuti guding ya coi na isogi wa hi ta jai ai coi na isa like tamaso yumda taaso school da thai kari mangino school lai jodi vibration like atmosphere phai ade madu chatta ba yade magi discipline no khenai ba yumda phanna to oja khaba koroga lai ta paduga school ka han da ba ani jam khenai ba adamai to na koina akoi gi punchi sta spiritual gi tampham singa nga koi mind exercise akoi tor ba da ka oya koina adu koi ngamu da su koina ngamaga di yare ai manta sida khabar pa matam da अखोइना खबर गी कलम दुदा थाना असि अना हना पाबिगनो बा काइनो दि अयुक से यामना एब्जॉर्प्शन अखोइ सेंसर पावर हाता याम सुचिमगी पावर याम कले बा मतम से अदुना मसाई ए मता दा हेक यावबगा खबर दो पानी खबर दुदा कामना रे कोना रे तो माने जो तो अदु मान दुदा फत्ता बा मयान लेयन ना मान निमितु का खबर कन कन गमरोय अदुना थागचरी ब्रेकमा Anong kita si lengsing bila kuno bu krum jadi ngasi 6 Nasrupeti day bagi pantuk jadi program juga bagi PAC Kumathabi juga the Secure Practitioner Association na sinbiri ba program sida ai shu kitang share phajaba sida yamna nungai ba phungok sei thagachari program sida sequence ki phambam lang election bi ba bagi Dr. Rajen kai khumna puchari mathangda khogi President Dr. Shamananda kai khumna puchari loinana khogi guest opener ki phambam lang election bi ba Dr. K. Benedict Maring, SNO Ayus, State Health Society, Kai Kumda Puchari, Loina na Ekogi, Mamangda, Tambigraba Kogi, Dr. Basanta, Dr. Amarbati, Dr. Kendrani, Dr. Ipotombi, Yamnungai topic me am Tambigre, I Hanan Kai Kumno Chari, Loina Kogi, Dr. Singh Mangaling Jimbiba, Akogi, London Sigi. Kogi mayam boina kai khudna ucheri kogi staff sing kai khudna ucheri kogi ngasi gi 6 Nasrupeti day ko ngai Dr. Basantang Suban birme masi ta cheng badi nan November gi tang 3 ban da tawgadabane ko November tang 3 ban si ai chu ta cheng badi kogi state level da to si ga har ka trai kogi ayush department kangu state ayush kangu da ningsing ambane adom khoi si amta su paw phang no bangam de adagi haina mo khoi gi Ministry of Ayush ki moi gi invitation phang badagi khoi national level da Haridwar da tawai program se adu yaw ba chacharu bane aduna
ngarang khakta yoba ada khoi sumai tokdana khoi kakching khono ki PhD ki kangbuna khoi Dr. Amravati koi mayam adagi khoi ki SNO koi koi ta nei sumai program chi tawi ta badaina asadu di yam phai aisu nangadi yaugani na khallaga adum laksaba aduna khoi ki khoi Dr. Basantal Johar Pambiram ne khoi 18 November da Naturopathy Day hana national event pangthoi mase masi kar gi no harga khoi ki Mahatma Gandhi ji na naturopathy si biyam na pamjarame aduna akoina mase ko national level da 18 November si leptring da 2nd October da Gandhi Jayanti numita akoina naturopathy day haina hek celebration tawjarame adubu ngasai gi Mahatma Gandhi ji na natural cure gi damakta akoigi rural area da sandokna bohoram hotnaram activity mayam ase koi central government masi study tor matungda nainar matungda 18 November sida taurasi hane lepki masi maram di kai norga koi ki western de iba adult just haba koi ki masi naturopathy practitioner man ibala return to nature haba journey mayam lay adu paruba adi man adu paru matung de matang thiglak na koi ki kano ki Dr. Luis Kone gaina koi ki foreign matter theory na hakchang kar maina toxic foreign matter hakchang de sangai masi kar maina halingar matung de di koi hakchang kar maina pyam gam na phagani gaina de Dr. Henry Linder gaina mosi kano ne allopathic ngakane allopathic turn naturopathy on gi kani ginu haraga mokoi che allopathic practice roga tan bia pa saya batale aduga people satisfaction di pi bangam de ngasai hariba akoi ariba na basing non communicable disease sing ase gi matang la kanda satisfaction pi bangam de adudagi mokoi se last naturopathy da loina on silapani aduna mokoi ne iba like sing jo Mahatma Gandhi sin nainaru matung da man khalle hasmasi de koi India gi poor oiba yamna koi gi rural de leba 70% rural de lebani rural health se koi kar mai phagat han ba mathok tai haibsi maunde yam na thajab am leigre aduga naturopathy na ngamgani haibsi maunde thajai aduna mana hojiki hariba 18 November sida mana naturopathy Indian Naturopathy Trust ki foundation ji mana seme aduga Sardar Vallabhbhai Patel mokoi witness orga ditchi shine to binumi 18 kai se aduna masida mahangna amuk khanli si o naturopathy ki philosophy mayam adagi to iba thawong mayam se koi gi India da lejeri ba ko gi Vedic culture yoga adagi mana Ayurveda ki shastra purta han bagi sauk se siga loina adjust over yare me chap mana da le me adu di man masi chokol da ya de sine mana magi aim je adu ni man masamak na matam du da tuk yam na hangoi graba leprosy patient je mana ngasai tapi gi mat therapy do mat che leprosy gi kanu mathak ta mana mat chi phajana ma masamna apply to bi aduga fasting chara helali aduga raw diet haidana koi green vegetable asang ba thong de ba chinjak sing si pije adu matwani ma masamna laing me adu man hek laing ba mafam ado koi gi Dr. Dinsha Mehta haiba amana mana naturopathy gi system je hom mafam sida Gandhi ji jokhilaga laing ba ho bane aduna 1936 da hujik hariba mafam do adu bane koi gi NIN hana National Institute of Naturopathy Pune hana Bapu Baban hana thola adu da hujik si yamna chawa National Institute orga koi gi post graduation level da study center oina develop to hujik si yamna kan honari aduna Mahatma Gandhi ji na man pharmacist na leba satoi ni natra phangri marak sida yum da kari to biya available oibe aphang ma sok da kari to biya haibu khanbiraga naturopathy treatment je hana tokthokpiu tawraga next further second next day da natraga next mathang da nini huni daga atopa medicine ni wakal du thada biu ayurvedic bi sina gara homeopathic sina gara allopathic to gara mathang da lak biu fast naturopathy da han tai to biu life pragati naturopathy ki to du to kan ko phagi basu yai makhata na further improvement pamagana atopa medicine ma integrate to biu example na muna panjage ko engon da su ai ju ko sing da kai da su posting ta bane ai duty matam da actually tak ko keno whole ai da ko sum nimitara ni trama ni sum duty punder pani da ai duty matam da theng na sing do loin ai na pass to doine ai na pu doine adugi difficulty de ko naturopathy de hidak su yom na tikai yom de si problem jam na pass to re dum theng na jere ba ko ado aduda
suppose kenu to lai mabuk na par on the pool lai adigi khoi ki ma am ko schedule ni kenu to ne ko to ga khoi ki kenu si khoi sing sa lai ben ta lai ba putro ba to ga khoi ki thum ji tha ga selai ji ban se me tan na bi te na phajana auto an gi ba phajana sing do kre na dai dia shu ong teng phajana taksil ga sing auto ga ni nang warning ba power chain nang ngai to power na ri bra the now setting to ri ba khopra mu hang ni to ri ha ga am ko si to ri atu ga mu 2 times anek to chain na sing ta taksil auto ni kan da di ade di khoi kari kai lai kho li hen ga khoi de hana kana gi hong ti ta ba ai bi kis le ba da dum dai ram ba ko adu thak hap le thadu ga da di digestion gi khar thadu ga da hara ore the sing ba di ba stomach to washing to ga da ma ya mostly 60% li phang adagi diarrhea adu matung da mo ani ma khong ha me kare bok to da na adum lephi ai thena jaba da ko adu mai to da na first ko yum da ko gi sai ta pi gi ba sing ka am thakani kam mai to kani adagi meditation gi adagi fruit vegetable ko chaba matam da fruit vegetable hada chaba ka ne ko di Raj Kumar President and Secretary sorry Kamanipu Yoga and Nature Care Association and Emo Ayus PHC Kumla Thabi Bo Maki Mamanyam Laba Mahiwata Wahimaya Mamat Thambir Bugidamata Sabu Hangel Tena Hospital Management Society Kaksum Kuno Magedagi Tarachari Makata Point I Queen Sigi Guest of Honor Pampam Nangling Biriba Dr. N. Pongna Singh President All Manipur Ayus Dr. Association Gi Na Queen Si Function Sigi Mari Lenena Wahi Mari Mangatam Kai Kumna Uchari Masigi Program Masigi Chief Guest Ki Pamam Lang the Lingshin Biriba Kogi Chief Medical Officer Kaksing Kogi Dr. T.H. Rajen Singapusu Kai Kumna Uchari Amadi Masigi Program Masigi Guest of Honor the Lingshin Biriba Dr. Maruk ke Benedict Maring Busu Ikai Kumna Uchari Amadi Sigi Program Sigi President T.S. Samananda Mo in charge PAC from Sigi PAC Sigi Dr. Busu Ikai Bukumna Zari Amadi Mang the Lingshin Biriba official Amadi Sinbi Lang Biriba Sigi Program Sibu Sinbi Lang Biribra Kumna Busu Ikai Kumna Uchari Amadi media personnel Simbu Ikai Kumna Uchari Nasigi Taruk Suba Nature Cure Day Asida Koina Kangle Dudi Masi Kogi Haksang Pana Tamnabagi the Mukta Yamna Kanaraba Tausil Tau Amani Abse Koi Kange Haksang Pana Tamnabagi the Muktana Natana Kogi Akoi Bagi Pibum Amadi Kogi environment Amadi Kogi community Kamaina Nuaina Punging Wakal Laitana Laina Thambada Nature Cure Achowa Taudangamani Habise Quingasi Mangda Tabikiba Dr. Singha Quingasi Tapi Dagidi Kangame Padubu Ayuski Dr. Moraga Soina Madugi system do Han Kanguda Vanina Quingasi Munda Nugumakian Mayamama Kangzare Adana Ekoi Masi Amtina Kanava Ekogi Tangdu Laitana Laiba Amadi Punging Wakal Laitana Maru and Punging Wakal Laitana Zang Pava say Koi Masal Pava Masama Upa Dungak to Iramdre Sang Pava Sang Pava say Koi Udava the perfect balance between body and the mind she oil and meal Masapa Dungak to Iramdre Upalamada Ekoin Upalama however Upalado Papa Upalama Akatma Upalama Ogi Habitaragadi Makada Horiba Ruto Marado deep rooted Oiraba Adumba Akatma Mara Upalam with Targadi Tsunami Lasso Hurricanes last no it looks in my own lasso Mark Ling than a label of Mabel. I don't know Haksang Papa Ogi Habitaragadi I Mapan Tong Gidung Papa Oiram Dreva Masi I in the Chari with Chinjak I in the Tumba Matam Naiba I have me Mingonda Koba Wari Pazana Sabiba Engondagi Katopa Mayamana Ekogi Samasama Papa Samasama Purapada Aina Loramba Todang Mayamasu Mayama later Mabel City Quina Tobunga Mayamama Eli Live with Quina Kaludavada out now Quina Masi Ekogi
चाखुम दा कोई नंग तिगी चारी बचिन चाक सिना कोई ना कमाई ना चांग कंदा चागनी कमाई तौगनी करम ना हेना चासल लगा कोई हु ओन गनी काय से कोई खंगे हक्सांग से कोई सम मेचिन गुम ओरमे गाड़ी अहन मा लेर कांददी चाही म लेरगा सर्विसिंग तौ हाय मियोय बिदि चाही कुंथ्रा निफु सुजलागदी सर्विसिंग तौरक्त्रे सेल सिंग से हेंगल अमगा चाही निफु द यांखै दगी हाय निफु दगी दी हंधारे है होजिति अदना अखोइना महिक मतांग न थोन बा अनाबदि अराइब ओरमे बा अखोइना होजिक थेंगरी बा अनाबसिति एनसीडी नन कम्युनिकेबल डिजीज सिंगदी मामता दा म स्ट्रोक तौसलकपा नावाई उसोप चारू बुदगी नि खंगदे अतु ममांग ताद मा उसोप चारू बि स्ट्रोक तो ग्रे पीपी स्ट्रोक तो ग्रे ने अदु मा लेगी दिर पाउ तारक पुगुम्बा अदु द नत्तबि दे कोई सही कुंथ्रा नि फु सोरक बो स्ट्रोक तो बु थेंगना रे बोजिति माकी करी गिनो बे काइथरक ब खल काइथरक प मयाम म थेंगनरक प मयाम सिदगी कोई जे अनाब मयाम थेंगनरे कोई कोविड थेंगनगी सखलक प साइंस एंड टेक्नोलॉजी है बिसे नसी मु सखल प लेबोनते अदना करम महिक नो ए मसीदी मसी महिक नि हाना लेरम दब अनाब ओरसु कोविड ओरसु अदगी अखोय दुम मांगरे हुजे हम खरा हम तारम में डेंगू होना डेंगू की वायरस सुम तागरे अदबु सिना तब मयाम मा अखोयना कनमंगम द्रिबा अनाब मयाम मा मोर देन 60% सिंग से अखोय सीबि से करिनो हरकन कार्डियोवास्कुलर डिजीज सिंग से ओरमेबो कैंसर सिंग बो सि थिंगबंगम द्रिबे खोय डायबिटीज थिंगबंगम द्रिबो डायबिटीज से अखोय 2030 अखोय इंडिया से पॉपुलेशन यामनी ना कैपिटल से डायबिटीज ओरने है सिगु मयाम सिंग से करिनो हुई परम कारक जेनेटिक फैक्टर मयाम सिंग से अखोय मसी ngasi थिंगबंगम द्रिबो अदबु अखोय की ngasi की पथाप अखोय चाब थकपगी पथाप तुम्बगी पथाप सिगु पथाप सिंग से चांग नाइना तौरगदी अखोय ngasi मसिगु अनाब मयाम सिंग से अखोय टॉक्सिक मयाम म लथोप की ट्रीटमेंट मयाम सिंग से अखोय सथरगदी अखोय अफब समाज अमा तंगदु लेताब समाज अमा अफब समाज अमा थमंगमगनी हैबसे अखोय कक्चिंग प्रजाति खंगुन लेरमेबो मैम नेचर की ओर से अमदा मणिपुरदा वही मंगा तारा थबिरम की दमकता मैनेजमेंट कमिटी सोसाइटी की थगत बफुंगसरी मखा तरपदा मसिगी गेस्ट ऑफ ऑनर की फंफम नांदे लिंगसिन बिरिबा डॉक्टर के बेनेडिक्ट मरिंग SNO आयुष स्टेट हेल्थ सोसाइटी मणिपुर बु वही मंगा तारा थबिनबा कुसिनजरी Okay, so good morning to all. I'm quite Krumjari. Sigi 6th naturopathy degi chief guest ki phamda phambiriba koigi respected Sir Dr. T.H. Rajan Singh, Chief Medical Officer Kakching. Adega koigi guest of honor gi Pongana Pambiriba, Dr. N. Pauna Singh, President Amada All Manipur Ayush Doctors Association. Adegi President gi Pamda Lengshan Biriba, Dr. T.H. Sumananda Singh, Imo in charge, PhD Kakching Kono. Kaipuno boy Ikai Kono Uchari Aduga, special invitees, seniors, the Lariba, among the Biriba, Ahalaman, Punama, I Krumjari. I sing a sisi am the Kayagani, Kawusum Amuray, I punsi the Gongasin Mitse. I with the Yam South sounding ba, Yam Nungai ba. I think Yam Wasua Bahatare. As an Rangsi evening, the I sing a sea program said, or Hanadigam Yaurobani, I no program Hakpi Hapu Hapu Togito, I Lakani because I have a special affinity for this one. PhD Kakching Kuno. Aduna. Ako laki la ola Togito Torongo function city, it will be a perfect habit to the Hanadig to predict of Jagravane. Madam the Lagasu Toroni, Lakrasu Toroni, because the itself, the staff itself are very, very committed, dedicated, and honest. I would say, China Akwagi Manipurgi Itihasta, Dr. Amana Sang Ama Lonzala Magir Ama Lonzala Maga. Get to Lola Mugadi doctor do get car duty to have a CC hospital in Tajarize. Atopa hospital Laitade Aduna Sigi PhD Kakching Kuno Tariba doctor now get Lola Gazu I duty to the Bayadian Arun get to car Manung duty to even have.
मांग तौनिंग बगी कनो दुनी दाई ना हाई पंजनिंग इसिदी अदुना मैम सो आई सिंग असी से होजिक मैम सो वांगा गे को आद मीटिंग हम सो तौरी पन आई मिनिस्ट्री दे के कोई या मरु ओइबे मीटिंग ने मैम आई तसेंगना हेक हौबदी की प्रोग्राम यावजगदबने अदुबो कोई की मैम सो खंगबिरंगने कोई की सर सीएमओ को सिंग सो खंगबिरंगने कोई एनपीसीसी मीटिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट कोई की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ने सीना कोई की पीआईपी से हेंग चाही अन्य की पीआईपी फाइनेंशियल सीधी अप्रूवल पिरकदबने अदुना अखोई की कंसर्न एसएनओ सिंग याउद्रगति अप्रूवल पिरोइदो अदुना न इंग साइदगी इना मीटिंग द लेजरूरी से अदम आई अमुक कौरा कदे अमुक चेंजंगिनी को मरक सिदा मुवांगा नंगा चेंगिदेनी अदुना ngakpigani ai khita dumani khitang charang na wa maka iunda laibusida yam nungai jaide adigi naturopathy si mayam na su haibi gre naturopathy haraga loire ke no loire haibadi lairiba jiba paliba lengiba loi ni sin nature haibagi makha loi paliba ngakdani so naturopathy is the biggest, I should say, is the biggest thing. Nature is mahausa haibasi ki kari lairi ne henba kanba chumba sidi henna kaisu leitre akoi na si tamiba hairiba science ke adu ada ma'am si nature na loi piba de ki tamjaba khaktani bachu nature is the mother aduna isona koi sembirakpa matamda ai hanjananjana haijari sini isona taibung pan semas doctor oibu doctor ki provision yaudi haba doctor ki provision krai da yawi isa the physician you yourself is a physician nang na samak doctor ne ba na sada na thanda phajana ngai gi kanu layaba nang manungda kenom hare khudo wan khurani mitte kenom changre pi or taraga loku kro hairani hakka charaga holani sida asaba pairo khangsing sing thograni e pokani si pai yaro have se masi isona pirakpane ba khoi da so this is a khoi gi autoimmune ne ba khoi im ngak thuk chana ba pot ne ba si alo si mayam na har mani nangi nasada mahik change aduna nang nare hai ne ba no I didn't know hai ba kamaina nang nare aduna mahik change ine ba si kitang khenai ko nang si mahik change aduna nang na manik ti mahik tu na halini hai ba na amaduna harisna nang adum hanadegi narag leirabani aduna nang mahik change ine ba nang mahik chang mangamine ba so immunity hai ba se masi yamna ngasai gi panbiri ba akoi gi naturopathy da base to ba philosophy si akoi gi self akoi gi hai tare healing property yaw ba self defense to we our property yawa sini maju nungsi chang da baya de ko mai akoi gi libak chang da baya de ising chang da baya de panbi gre adon ai worry matek ani khatang ai haijage ama khangna nupa ma si isor thiba isor si cry de where is God I want to meet sigi taruk suba ni Naturopathy Day 2023 की थोड़ा मसीदा लंबी रखली बा अमम तंग मिंगो न पंजद्र का सु दाज दलिंग सिंबिर बा काई कुनरबा डॉक्टर सिंह अमदी लंबी रखली बा श्री नाव माय बेन प्रमुख पुआ हमत नलपु सरी आई सामक एलोपैथी की डॉक्टर अमोइना नेचुरोपैथी की बरम द यामुन खंगजदे अदुम पु ngasiगी सिवा फंक्शन से यावबदगी दि नेचुरोपैथी से असुकिमति कानाबने हबसे उजब फंगी हाइबा असिगब नुमिर असि तरुक सुबा फंक्शन पांथोइ से मसी कुइदरी तरुक आइबसी 2018 दai खता होबनी याम कुइना ममांग दे होना पांथोक प याबा अमसुंग मतुंग दसु सुले लेत्र दम पांथोक कदबा प्रोग्राम अमने ने खंजै होय तौबदी 2018 दai होगजरगसु मिनिस्ट्री ऑफ आयुषना 2018 दai होगजरगसु भारत निखा तम फंगदगी ममांग दे होना मातम गाधीना All India Natural Cure Foundation की लिंकट पीरगा 1945 तक होना अदुम सिगी नेचुरोपैथी डे से अदुम लाइबा हो ग्रबनी नाम कुइरबा केनोनी ममांगी केनोनी सु हाइबी खरे असिंग लुकाना प्रोग्राम से अखोई कक्सिंग खुनाउगी बेसी सिदा पांथोक चबसी उबदा मोहिना सुनुवाइबा पोई मरमदि अखोई सिदा सिदा लाइबा
ꯅꯦꯁꯔꯣꯀꯦꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯌꯨꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯌꯨꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯑꯦꯂꯣꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯥꯈꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯌꯨꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯕꯨꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯦꯂꯣꯄꯦꯊꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯅꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯔꯕꯦꯗꯤꯛ ꯑꯥꯏꯔꯣ ꯌꯣꯒ ꯑꯦꯟ ꯅꯦꯆꯔꯣꯄꯦꯊꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯣꯃꯤꯑꯣꯄꯦꯊꯤꯛ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯀꯨꯄꯪꯆꯔ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯗꯦꯠ ꯑꯦꯂꯣꯄꯦꯊꯤ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯌꯨꯔꯕꯦꯗꯤꯛ ꯅꯦꯆꯔꯣꯄꯦꯊꯤꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯥꯏड इफेक्ट लेतबा हिदाक यावदबा आयाम ट्रीटमेंट ओइन तवी प्रिवेंटिव मेजर हाइतारे नाद्रिदा लायंगबा नाद्रिंगदा नादना बहोनबा मखल ओइन तवबनिना मसी याम कानबा मखल म ओइ अदुगा एलोगेसिना नारकांदा थाबना आयाम ओइबा माय माय पर्पस बिदि कने कानबा बिदि खेने खुदमना सरुति एलाबा मिदु नेचर हुजिगी अखोइना अतै दैने नेचर क्यूरिकी कनुसिना मु यारोइ दिविनि अदना म हिदाक काप्तोइनी नत्रगा सरू समदोइनो पर्सन तौदोइनी अदु माय माय फंक्शन बिदि खेनै अदे नुंग लरगा फरबा हरबा गोलबादि मी अम लापु मतमदा अखोइना सिदैसिदा नेचर क्यूरिकी एडवाइस मी amna मुक्सनरोय गुदक तुगी पर्सन तौबा दका लरे लरे नत्रगा पेनकिलर काबा फदोइनी समाय तौदा माय माय मथौ बिदि खेनै लाइना लाइन सिंगसी अदुगा एलोपैथी नत्रगा नेचरोपैथी की नामु कानरेसिना मोगी साइड इफेक्ट लेतबा हिदाकी कनुसि याम यावदबा अदो होमियोगुम्बदना नेचरोपैथीगी यामना मना मसिंगदि सुमरिना साइड इफेक्ट लेते अदो होमियोगुम्बसिना मोइसु मना मसिंग सा अदगी सिंथेटिक खरा यावी अदना मोइदना अदि यावजरगसु यामना डाइल्यूट तोरो मोंगदा तोबनिना माइसु साइड इफेक्ट याम लेतबा अदुगा अखोइ एलोपैथीगी नामु खरा हेना स्ट्रॉंग ओइबा हाइदारे अदुना लाइनादसु याम तुना फबा अदुगा साइड इफेक्ट नसु खरा लेबा ओइबा तबदबु सिगी कनोसी मेंटेन तौबसी नियम गाना तौबसीदी एलोदा फजन तौरपनिना साइड इफेक्ट लेरगसु माइगी नियम गापदनि मानो मु हेनबा खुदमन माइ एक्सपायरी डेट यावगनी अदगी सी डोज सिदि हेनबा यादे गांगना सी थागनी अहन सी थागना मसिंबा याम कुछन लेबनिना अदुगी नियम अदुगुमबदि याम गाना लेबा हाइदारे अदुगा मागी लाइनागी मतुंगना खुदमना याम कुइना नाबा लिसांगसिन नागनबा लाइना सुमदना मु नेचरोपैथी सिगी याम रोल याम चावई मोय याम फै अदुगा याम गुड ओइना खुदकी नाबा मखलसिना कनोना मु हेना कानाबा लोनम कानाबा मखल मखल लोय लै इक्विपमेंट सु कोइ साइसा नत्रगसु चीना दगा तौरिसी बिन नमना थिलगा खतंग लेंकोट ओल लगा नत्र इलेक्ट्रिक थाजलगा अदु लाइना मयाम फैना मोइसु थाजना बिदा लायेंगी बनी मोइसु दुम कानाबा लैते हबि यादे अदुम लेरमगनी लोइनबो लैगनी अदुगा अखोइगी नेचरोपैथी सिददी अमु अखोइना उद्रिगे खंद्रिगे आ थाया मांगदे होना अखोइगी मेडिकल साइंस याम चाखोत्रिगे होना अदुम सिदि नेचरना पिरम अबनिना अहल मनसिना इराय लाइना अदुम अकोइबदा फंगब मयामसिना अदुम लाइंगना लाबनिना सिदि याम कुइरबा मखल मनि खुदम नुंसा हाइरे खलसि नुंसा द विटामिन डी यावी यारगा दुम काना दोइनी अदिगे असोक पपन बनसिंगसु थ्योरी द ओइसन दोइनी साइ इसिंग थप मता हाइरो आई सामा नुंग मसाम लेरमी अदु इसिंग फजन थपदगे अदुम लैगिद्रे अदु इसिंग थपगी कारमबसि अदु अदु इसिंग थपसिना अदुम खोंग हांबा constipation सिंबा अदुम लेहलोय अदिगी उरिंग न सिंबा अदुम फानी उनसा फानी किडनी फानी हजांग लोय फानी अदुम काना दोइनेबा अदो होय अदु माता सादे तसे नुंगदुना सुंदा ताविदबा जगा गोलबादा लेरगदी सिंग फराम थागसु यादबसु याय अदु मतमदा अमु एलोपैथी रोल से मुक चाव कदोइनेबा ऑपरेशन तौदबा यादबा हबले समाय तो लायंग से मखल मखल अदि रेडिएशन पीददी मै रे काप्तदी यादबा मखल सु लैयबनते माय मागी मखल मखल हाइतारे अदुम पु नेचरोपैथी हबसिदी हिदाक थादबिदा अखोइगी प्रिवेंटिव की मोंगदा तौबा अदुम लायंग मखल अमा ओइबनिना यामना कानै मसी अखोइ नेचरगी रूल सिंगसी लो सिंगसी गाना कोन सपिरगदी लाइना कयामदि गांथोबु ngamdoriनि अदुना नेचरोपैथी सि मायाम अमा खतंग तौर अमा तौदबना तो मकाना मायाम लौरगा सिसु याम मरु ओइबा गनोनि लौरगा सिदैसिदा फजरा फॉलो तौरगदी लाइना अदुम फनाम गांथोबु ngamdoini la loidorina sigi लाइंग मखलसी याम कानबनिना अदुम मैम सु फॉलो तौबिउ अदुगा सि प्रोग्राम सिदगिसु हेना अखोइसु नॉलेज हेना फंगे मतुंगदसु सिमु प्रोग्राम सि हेना सही खुदिंग सिलगा मैम दा नॉलेज सि हेना पिबो कोइसनु
ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯋꯥꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ. Thank you, sir. Sorry, Maman Yamlava, why Tambiro Midwaka Sabo, Hanging Litan Taratari, Makata Pata, Masigi, Pansela Sigi, President Vidiba, Wigiming Win Hangachavada, Dr. T.H. Shamananda Singh, MO Jas, PSC Kakshan Kuno, Function the Sigamari Lenina. Ayus Health Mela Tharung Masida Kagi Lingchin Beriba, Sikbis Win Lingchin Beriba, Sar T.H. Rajan Singh, Medical Officer Kaksing District, Aduga Gas of Honor in Lingchin Beriba. Dr. K. Benedict Maring, SNO Ayus State Health Society, aduga Dr. L. Pauna, President Amada, amasung kagi special invitees, kagi colleagues, aduga Magdalengsen Biriba, kai kunumopu aina ahan bada malukna ikai kunaba uchari. Nasi asi yamna naiban numit amani haijage maramde, aikoina Masigi matang da Ayus and the Chiki Naturopathy, a Sigi Matang Sida awareness program number Tosi, Haina Quina Kanarapa, Kugi, Madame Amravati, Kugisar, and Ibotombi, Equina Kanarapa Siam Quide, Adu Kudum, some Pantopangam the Bahagadra, Aduna, Namuktavani, Adu Masi Asi, Asmaina, Sigumba, Panchanama Pantopangam Zavase, Sukimatik, Naiva, at the Minor Pawi. Aikoi mioi bana nesargal aduki matik nakna nasali ba makai aikoi ana ayek yauroi haibasi koigi mamang dangang bikhiba koigi mayam amna panbikre aduna nasaigi nesarga loine na chatminaba nature and the yoga hariba sigi principle ayuski principle ase Masi Equigi Coxin Kono, PICs the Lerapasi 2007 Asadegi Lerapani, Aduga, Madame Amazon Sarna, Kan Hono Bibadagi, Equigi Santara Sida, Masigi treatment as a Azukimatic Hana Leramba, Pibum the Gay, Ayam Hengale, Haina, Ayadumina, Haijaning. Aduga, Equigi Sidesida, Ayuski, OPD Sida. Aku gi layang lakpa missing ase ase ko asum hengelai thamada ekoi sidesida yengi base sorana sani ko mi chani adumaina sani degi chahum phau buje koi adumaina tha khudingi ekoi treatment ase tawi matam amada mioi bagi problem haigadra masi infectious disease mai Amadage Amada Lomnadaba lifestyle disease, Mioibagi Punsi Mahing, Asiga Mari Lanina Topa, Anabana, Ayambani. Ado health ki definition da Asmaina high. The health is a state of complete mental, complete physical, mental, and the social well-being, not merely the absence of disease and infirmity. Aikoin haksang phabahai base haksang da anaba leitaba adu khaktang napte asiga loinana aikoi gi pungning wakhal phabasangi aduga society sida aikoi kari haigani responsible productive person ama oiba adu susangi chumna khaki haksang da anaba leitre haiba adu khaktang natte aduna siki mental haiba aspect se la pamatangda aikoina Saiki tapi keba isor kurumba yoga tauba asina asuki matik sauroba mateng ama pangi. Aduna hujiki
disease hai tare maru oina infective disease asigi keno se loirba matung dadi non communicable disease asumaina hojikta su yamna maru oina emphasis piriba asigi matang sidadi ekona traditional system of medicine ayus haribasida yamna kanaba ama oi haibasi ekoi mamangda maina angbikiba keno sina takpikre aduna ekoi ki PIC asida ekoi thengnariba keno asi space ki keno si khar watpa ka si watpa asina maram uirkanda ekoi da treatment piba matamda khudong sadaba lakpa mayamna ekoi se sidai sida handana sum leiraga ekoi je treatment se toningi yaraga de ekoi legi haiba mayam am su leiba asina maram uirkanda ekoi ki PIC hojik chiti leiba sidi PIC ki saruk ama oina leibani sidagi khare hena saukhatpa treatment center gumba ama ontho agadi ekoi ki center asi hena mapung phaba adugumba am oigani asai chana so takui khre ekoi ki Kaksing district asi khan smaina Thobal district tagi Kaksing olba matungda ekoi no mark tawga thamba jaga amani district amani haimasu takpire aduna yaragadi ekoi ki Kaksing khunau gi leriba PIC ayus ki wing gi sarugasi khara upgrade torakanda treatment center gumba ama adu maina on thokpa yaragadi masigi maramda khona view haibase ai asi thamjaraga ma'am tagatsa Tagachari sir, T.A. Samandar Singh, MO Incharge, PIC Kaksing Khunau Makata Pawina Kwigi Toromagi, Luxilapagi, I did a hand session, Gilusilapit and Zalogaraga, Pigi, Board of Thanks Bibinaba, W. Madan Singh, Pharmacist Ayus, Health and Wellness Center, Lengang Singh, Sandil District, Board of Thanks Bibinaba, Koshinjari. Dr. A. Kotombi Singh. Apoy Madam Sir say sida yam na wana kaida re apoy jamakta tapi tangi pada natana apoy ating kuno siya sida system asigo physiotherapy ni treatment kaya option biduna apoy da knowledge kaya takpiri aduga lengpi re iba apoy lai guru ahal laman satri puna mapusu ay muk nona kuramuna teng hai kai lektana khadat dari asin makaya kai ko biduna kai ko biduna lengpi rakoi damakta apoy media gi person sing Kas thama mage Hello. Amukazu Hanna Aboigi organize ki Maikai degi aina Mohut Sinjaduna Aboigi Hospital Management Society PIC Amadi All Manipur Secure Practitioner Association Manipur gi Maikai degi Mohut Sinjaduna ai Koknona Amukazu Hanna Mam Pulap Tagasaba Pongtok Seri. Thank you. Pharmacist, Health and Wellness Center, Lengang Singh Sandil District Pujo. Unena Matangasi the President, I have a longer hand session, Lucinjare. Unena Anisu session that we have Tamzariba Hel Mela. I use Kube Hel Mela, Jay, Resa Tobo Zagre, Aduna Maraxidendum Akwigi, Light Replacement, Lunena, Hel Mela Sigi, Resistation to Winaba, Mayam the Nishinjari. Thank you.